Bago ang lahat, sakbay ti amin, ayak at gusto ko sanang batiin lahat ng tagapanood at saka tagapakinig ng ating mga istasyon dito sa Ilocos, sa naimbag nga oras tayo amin na po. Ket tayo ko na yung nga sa lunsod no, anya itinapasama kalpasan iti Bagyo Karina. Ket muna-unay, nagpapasalamat tayo, unang-unang nagpapasalamat tayo sa buong Baykapal dahil hindi gaano naapektuhan ang ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga magsasaka. Dito yung amin batak apo ket kangkanayon nga maladladaw iti planting season ti rice. Sud ga po nga basit laeng iti naapektaran. So Jack Mariro awang pay dagop ng 1 million iti damages iti rice from rice paddy at seedbed o digijay nagbulaan na. Even vegetable and poultry and hogs and large animal hindi masyado. Ang merong konting damages sa mga infrastructure, agri-infrastructure like slope protection of the road, like farm to market road, uh, mga approaches of the bridges. Yan lang ang mga nakikita natin. Of course, yung mga barangay natin na submerged, like Barangay Ricarte, which is every time na may baha naapektuhan. One of the reason and main reason ngamin kahit dito yung barangay Ricarte, we have to accept it. That is the catch basin of the urban barangay. Isuda iti no level kuma iti daga. Suda iti kababaan. Kaslang pagsa kalasugan iti maurnong nga danom dito'y poblasyon, dito 14 barangays. But anyhow, adama-dama nga river control ditoy nga may divert nga mapankin di second creek. Oh. And kastamet alistomet kit diti kuana ti pinag submerged DJ daga wino pinagbaba di daga. Laeng talagang heavy downpour mas uh, tumataas kagad yung level ng tubig up to 1 foot to 2 feet. Yeah. So we are planning to write a formal letter to DPWH. No ana itinapintas nga aramidan, maybe siguro I don't know if they will consider pumping station no mapabilis laeng or dito nga creek iabay ti barangay Ricarte ket apo ket very narrow. Talagang oray nalawa di gito'y approaches na. Tuloy jay adakan to takatingaan ti barangay Ricarte. Very narrow di jay kuana creek na because of some residential DJ ket nag-encroach basit. I want there's no way already to widen the creek. So DJ agsapsapol kami ti diversion na tano. Unay nga sombra kami jay danom. Tano ba di ag backflow? Ag backflow kami imbes nga rumor jay danom mapan jay creek. Na jay creek di danom ti creek mapan dito barangay Ricarte. Ngem biko digito met apong ahensya tayo ket kasi na po Diyos orekan kasi ti nakapasamakan na ket naalay-ayan matiri na tadagos nga naikandamot iti tulong akas relief manipod ti opisina ni Apo Congressman Barba, opisina ni Apo Governor Matthew, opisina ti Social Welfare Development Office ti Region ken ti City Government. Hanlaeng nga dito Ricarte, nag-report naman aming nga barangay nga dito at the familia nga naafektaran. So, if I'm not mistaken, the total damages
is more or less 3 million as of now. Yeah. So hopefully datoy dindong akong kunada nga bagyo ket haan nga tumupar ditoy kailokwan no northern Philippines. Apno ti kasta ket maka rugi digiti kalugaran mi nga agraepen digiti pagpagay da. So all others po with regard to eskwela, public school nang rugita itatangal daw July 29 na Urnos met there are still some schools nga agor Urnos ti kwada ti luglugar da bukod da nga campus gapo nga minta ti brigada eskwela it was done before the Karina. So after the Karina, ada digiti branches kada ti trees nga natintindag. So bali agdubdubli digiti dadto mga elementary school ken high school campuses. But adama digiti city disaster risk reduction management tayo nga mga assist kada kwada. Ti health apo amo tayo nga dengue iti kwaya iti sipsiputan tayo nga ananadan. So dato dagtudo agi stagnant ti water. So idawat ko nga digiti kalugaran mi ket agridam da. May panggep kidi gitoy nga stagnant waters tapno haan nga agraira wenno agbreed digiti kiti-kiti. So da nga ron tagbaling alamok nga mangpos iti detoy dengue. O typhoid fever no kunada no anya. So in short, the bottom line na data is dato'y pinagdaldalos. O amin ti aglawlaw ay ti pagtaraknen tayo kada ka gito'y environmental hygiene nga kung kuna tayo pinagdaldalos na skin launay kada tayo amin. Ket iti developments met iti sports adu mo digiti inyulog ti probinsya itatang ngayon kami sangsangwen nga iwayat iti provincial government na dumadumang mga events met volleyball, basketball and dumapay nga we are in the middle of preparing also our contingent to participate the program of the provincial government. We dejemat kaslang tournament tayo dito Batak ket ngani mat malpasan dakam iti tumabigat start of the semifinals of the basketball. But we will intend dito iti aramiden tayo apo ya. We will intend that whole year round adalat ati sports program tayo no maka-develop tayo digiti umbing may focus digiti umbing iti sports saan laing nga diti damat time da focus daw na confine daw unay ngamin iti gadgets at napintas met no adda digiti kastoy nga programa iti sports ket may sapay no adda digiti kastoy nga gatherings or activities likely to happen is there will be an economic activity of an area. Digito kami activities may is a road games. Kahit nga sa unhaan lang may confine iti activities ay ayam, no nya mga klaseng ay ayam, ang may concentrate dito'y poblasyon. Nga pangkami ti awaway. So all other barangays also get to have their games in the designated barangays. What will happen? Siyempre akit adu ti bisbisita nga umay agbuya nga suportaran da marigi bukod da nga team and that will give the host barangay a business activity for 5 hours or 6 hours. Can you imagine that? Ore lang may isang pampamilya di lawlaw di jay barangay holda kumatang dati 2 kilo, 3 kilo nga
karne, aramidan da nga barbecue, at halo-halo da. Anya mga magatgatang, uray laing umunay nga pang-inaldaw-aldaw da nga paggastos ket dakkel nga added income digitoy nga lumugar. So that way napintas no ka iti ekonomiya tayo. Agtintenek lata. There will be money in circulation, adag umatang, adag lako. So, badi maturog economic activity dito Batak. Even the kadiwa ng Pangulo, still we continue uh, to support that program twice a month. Awan iti upa digiti stalls da. We support all local entrepreneur. Awan ti upa na vegetables, any local product. Dapat digiti daduma pa nga mabaling nga mailako nga may naig iti agrikultura. We will allow to conduct and accept digito nga negosyo.